Ranbir Kapoor le Alibat te in nei na hi reile deu Thomas se anin nei na hi thlilet na nei le lok ila in nei kan soi to chuan thil pe chungchang hi kan soitel angai ome chu wangin he film star pahnih te nei na po hian thil sang sang hriat bel tur a om Ranbir ran Nupui ta na pek hi muk taka ngai to chi le nal tak hi anirngot mai actor lar tak Ranbir hian Nupui aliatan hian custom made wedding band diamond pariat na chu ape ala shelo tan pariat hi Ranbira vani na number ani he custom made gift hi Van Cleef le Arpels international brand in NCM ani an report le dan chuan selep tam takte point he brand hi an ngai na hlea luxury accessory store atanga thilman to tak tak anin bel lai chu an hu fo thin bok tin Ranbir chen pain asoi le danin in nei zung bun tur custom made tho chu Londona dor pakhata an order ti asoi hei chau hi lanilovin Ranbir hian a nei chem mangai tak tan hian diamond ring chu ama nge hian a thlan sak anin nei na wedding reception lian tak chu mun hnia an thien te tan hian an hoi hot bok tin Bollywood film star lar tak tak te chu hei nei na tel tur hian an som bok ani tuna chuan Bollywood actress ten ani nei na hian eng thil chi nge an present kan en vele ang Priyanka Chopra Alia le Priyanka hi chen thatak ania chuwangin Priyanka hian anin nei gi fatan pheikhok sang daimona siam chu ape ani Katrina Kaif Alia le Katrina hi chen thatak ani Alia hian bengbe angai na hlea Katrina hian hei hi arhejiang hle chuwangin diamond jumka brand Cartier siam chu ape ani Anushka Sharma Anushka ve thung hian Alia hi 3 diamond le gold manga siam chu anin nei present atana pe a Ranbira ero chain platinum atanga siam chu ape vele thung Kareena Kapoor Kareena hian auna pa Ranbir tan hian wedding gift special tak mai chu ape a tin Alia tan po thilro pui tak ape actress hian Alia chu luxury brand Cartier ku chuak diamond siam englet chu a present ani Deepika Padukone hian diamond bangle brand chopart ku chuak chu ape Madhuri Dixit in Lord Ganesh gold le diamond manga siam chu ape vele thung Kriti Sanonin designer jewelry box Louis Vuitton siam ape vele ani Sarah Ali Khan Sarah hian Alia hi velvet matte lipstick set somni Christian Louboutin rock brand ku chuak chu a presena nuai ni manvel ani Malaika Arora Malaika hian metallic pheikhok sang Gucci ku chuak chu pe a cheng nuai khat singa manvel ani Kiara Advani Kiara ve thung hian designer sunglass pani Prada brand in an siam chu ape vele ani Janvi hian Alia hi customized perfume Giorgio Armani ku chuak chu in nei present atan ape ve ani